возникает, да, это абсолютно весовая категория. Сейчас будут бороться первый полуфинал свой Максат Жандилдаев из Казахстана и туркменский спортсмен Анамурат Мурадов. Давайте посмотрим уже. Туркменский спортсмен в синем, а казахский спортсмен в зеленом. Да, вы понимаете, спортсмен туркменский борец Анамурат Мурадов. А вот до конца просто через бедро не удается сделать казаху. Теперь а вот здесь чистая. Да. Очень силен здесь туркменский спортсмен. Анамурат Мурадов проходит финал, обидит казахского оппонента. Бүгінгі беттешлердегі ең алғашқы финалшыны анықтадық. Жана ауыл аттары көп салмақтағы спортшы болды. Демек, бұл жолда байқасаңдар Анамурат Мурадов бұған шейін Өзбекстандық спортшы деген болса, Қазақстанды атандашын бағындырып, финалды түзетуге аттан отырған мезгілі. Егер финалда же болса, футболиялық, же болса